Nĩ aikari a itura ria Ikanga gũkũ kaunti ya Kitui ya mũhuro arĩa maihũirwo nĩ matũkũya marĩa mamatwarĩte nginyagia barabara cia itura rĩrĩ makĩrũrũngana thutha wa ciĩko cia wĩici na ũragani gũkorwo cikĩyumĩria ihinda rĩrĩ kwĩna kafyu. Kũrerĩkana ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ arangĩri atatũ nĩ moragirwo na njĩra ya gũtemangwo, aikari makiuga nĩ maramenyithirie maabithaa a borithi no matinoya makinya ma gũteithia aikari acio. Nilipigiwa simu na mtu ambao sikuwa na nambari yake, akanipasha habari wakati nilipokuwa nimelala ya kwamba hinje kumeharibika, na wakati nilipoambiwa hinje kumeharibika nikapigia maaskari, ambapo nilipigia OCS wa hapa, nikapigia inspector wa hapa. Jambo lao la kuniuliza, wameniuliza kwamba umejuaje kama hinje kumeharibika. Aikari marauga gĩko kĩu kĩrĩa kĩrerĩkana kĩratongoretio nĩ nyanake ithathatũ iria cirethaĩte na hiũ na ndotono kĩrahanĩkire mita 100 kuma ceceni ya borithi ĩrĩa ĩ taũni-inĩ ĩno. Na hiyo kisanga si ati kinaanza leo cha wizi wa hapa Ikanga, maana watu wanafuatiliwa mpaka hata nyumbani, wanaenda wanapokonywa pesa zao, wanaenda wanatishiwa maisha. Hadi siku ya leo, kwa mkia leo, watu 2 watatu wakauliwa. Nimeibiwa mara 2. Watu wanatoboa mabati yangu, wanaingia ndani, wananiibia. Nikienda pale nikiripot, naambiwa kwenda lete list ya kilo nimeibiwa. Nimepeleka mara 2. Sioni usaidizi. Kumekuwa na malalamishi ya wizi ya hapa na pale, manduka inafunjwa, mabati inakatwa, watu wanaibiwa manyumbani, mbuzi zinaibiwa nyumbani, na hakuna chochote wenye wanahusika na security hapa Ikanga wamefanya. Magĩtetera maabithaa a borithi maugĩte andũ erĩ nĩ maikĩtio ngono kumana na njũragano icio, na acio angĩ na no marathiĩ na mbere gwethwo. Tayari tumepata watu 2 na tunaendelea kusaka wengine, na tutalala hadi cha kwamba tupate watu wote ambao walikuwa wamehusika kwa kisa kama hicho. Aikari rĩu marenda maabithaa a borithi mathamio kuma ceceni ya itura rĩu, makiuga andũ acio maroragirwo hakuhĩ na ceceni ĩno, na rĩrĩ ti rita rĩa mbere ciĩko cia wĩici kwĩyumĩria. Tukienda nyumbani hakuna security ya hapa Ikanga. Kutoka usiku kitu kama saa 6 ama saa 7 hadi usubuhi hatujaona inspector wa hapa Ikanga kwa macho. Ile kazi ya security ya kulinda mwananchi wa Ikanga na mali ya soko hii hakuna chochote wanafanya. Kwa hivyo mimi naomba kama hii ripoti inazafikia hata Matiang'i aweze kubandilisha hii security ya hapa Ikanga. Ikanga ni rotten, tunataka askari wengine. Na mambo ya highway mjuavyo ni kwamba kuna mambo mengi ya usalama ambao inafanyika. Hii soko itakuwa inadhibitiwa usalama kila siku. Ningependa kuhakikishia wananchi ya sehemu hii ya kwamba wasiwe na hofu. Tumedhibiti hali na waendelee kufanya biashara yao bila wasiwasi wowote. Wĩici wa mathaa ma kafyu ũkoretwo ũkĩongerereka matũra matiganĩte bũrũri-inĩ. Aikari a icigo ngũrani makiuga mĩitũ ĩroya kanya ga kũhingwo matuka tene kũiya na kũnyamaria a Kenya. Ribotera Inooro TV, njĩtagwo Mũitĩrĩri wa Makari.